Muraho neza nshuti za Nyirabigeyo Esperance, turabaramukije isalamu nyinshi, aho bwije nimwiriwe, aho mubyutse nimwaramutse, mumeze gute? Muraho murakoma? Twebwe hano i Paris tumeze neza, turashima Imana. Turabasuhuje rero. Ikintu cya mbere ni amakuru, utazi amakuru y'umuntu nta kindi mwavugana. Rero abishimye turabasuhuje, abababaye namwe turabihanganishije, tutibagiwe abari iwacu bari mu ntambara zibagose, ariko icyizere cy'ejo hazaza kirahari. Mwihangane kandi mukomere, yabarinze mukaba mukiriho mugihumeka iracahari, iyo ntihinduka temeze nk'abantu ngo yivuguruze. Rero kwari uko bihanganisha abari iwacu bazareba iyi video, mukomeze mwihangane. Rero twiyegereje n'umuryango mugari w'iyicano yacu Nyirabigeyo Esperance. Turabasuhuje bakunzi bacu, muri abantu b'ingenzi, muri ab'agaciro. Dushimiye abakomeje kwiyabonesha bakanda subscribe, abakanda kuri like ku gakumwe kareba hejuru kuko mugenzi wanjye aza kuda kubivuga, n'abakunda kuri share basharinga abandi cyangwa partage abavuga igifaransa. Muri ab'agaciro cyane, turarikira n'abatarabikora kubikora, ntaco bitwaye, ntibitwara umwanya, n'ugukanda gusa warangiza ukibuka no gukanda ku ikengeri ya korali kugira ngo izaze bikugereraho ku gihe. Rero murabona imbere ya kamera dufite umutumirwa wacu yabazaniye ikiganiro cyiza. Rero tugiye gutangira atwibwira Kinyamurenge se yibwiranaga gute, dore ko abana b'ubu nyine n'abari kuvuka ubu nyine babaye aba.com, sigaye bivuga bakivuga nyine bigezweho. Reka twigishe Kinyamurenge kugira ngo dukomeze kwibukanya ibyiza by'iwacu, ntibigashire ntibigasibangane. Iwacu ni heza, aho twaba duherereye hose, nubwo turi mu bihugu bitandukanye, ariko burya ngo isuku igira isoko. Reka rero muhereze ijambo, akanwa ke katagaga, dore yacecetse cyane. Ngaho karibu mugenzi wacu. Yego murakoze cyane. Kantangire mbibwira, nitwa Nyantebuka Esperance, ndi umukobwa w'abasita w'Abanyabungo. Papa yitwa Samweli wa Ndateba wa Mudende, Mudende wa Munyabungo wa Gasita. Nagira ngo ni kuko nguko n'abandi muzoza mwivuga gutyo, uvuge papa wawe, uvuge sokuru wawe, uvuge sokuruza, ukomeze n'ahandi aho tababwiye. Ndumva byinshi babagiri abashatswe mu banya byinshi, ariko ngaho banya byinshi nshatswe mu simbavuga, ndimubwira ngo ni defo yo kutabavuga, wenda se yabayobewe, ariko mfitemo data bukwe witaba n'umurara, niyo mpamvu utahavuze. Tugomba gutsinda, tugomba kwibuka imico yacu, harimo gutsinda. Nagira ngo naho hasigaye ndumva twokomeza, hari aho nibagiwe mukanyibutsa kababwira aho nasize ntavuze, ariko turagenda dukurikirana tunajana dusubizanya. Uvuze ibyo ngibyo ntekereza kuko bazi ikibazo kimwe kivuga giti tese iyo umuntu arenze kuba umwuzukuruza baza bavuga ngo ni iki, zamwita ngo ni akamyira. Akamyira icyo gisekuruza sinyari nkiziga, naje nkamenyeye aho. Niba nawe utari ukizi twandikire muri commentaire tubwire, sinari mbizi mzungukiye aha cyangwa ese nyuma y'akamyira habiki haba ubuvivi. Nyuma y'ubuvivi haba ubuvivuri. Nyuma y'ubuvivure oya naho ngarukiye. Ngo
ngubwo ari ukuzobaza abandi bantu baturuta abandi bantu bafite amateka yo hejuru yisumbuye kuri twebwe bakatubwira ukuntu biba bimeze nyine n'ukuntu bigenda mu bijanye n'imirara abuzukuru n'abuzukuruza gutyo n'ibindi byose nyine tukagenda tubimenya. Aha uratwibwiye ugize neza. Ni byiza kwibukanya kwibwirana ni umuco. Agahugu ngo katagira umuco karacika kandi utazi yava ntamenya iyaja. Rero reka dukomeze mu kiganiro cacu kuko twavuze uyu munsi nta topic dufite, turavuga utuntu n'utundi ariko kandi twiwacu kuko watwibwiye umaze kutwibwira. Ese iwanyu ruguru hari he? Nubwo turi mu bihugu bitatanye, urashobora kutwibutsa iwanyu ese hari he kuri ubu ngubu? Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza. Hari n'abantu bakomeje kumbaza ngo tuza tuvuga iwacu, ariko uyu munsi tuje kuhababwira. Umunsi wa none turi mu Bufaransa, ariko iwacu kwivuko twabaye mucakira. Abantu bazi kwa Mberege, abantu bazi mucakira, twabanaga n'abafurero, umufurero witwa Ngorombe. Ese irindi zina rya Ngorombe urashadyibuka? Ndabyibuka sinori yabegwa yitwaga Shaburoza. Yo ese yakazarivuga iyo yasinze avuye kwitariyo yiwe yasinze akamuvuga ngo Ngorombe Shaburoza. Aho twavuye mucakira twimukira tuza kubungira ahandi bita mu Ngoma. Abantu mu Ngoma baherereye ntibazobona kino kiganiro. Ndabaramukije cyane. Abantu bamwe bo mu Ngoma tuza tuvugana n'abandi tutavugana, ariko abo tutavugana nyine abazobona kino kiganiro mu Ngoma ndabaramukije kandi bazandike muri commentaire. Nabo mucakira ndabaramukije abantu twabaye. Ese mucakira ni iki kiranga umuhana w'iwanyu ndetse wibuka ku buryo n'uyu munsi wa none niba kigihari ntawubizi? Uramutse uhageze niki cyakwibutsa ko ariho neza mucakira kuko ubu nyine abantu bose barahavuye, habaye amatongo ndetse hari umuntu mperutse kubazambwira ko naho Ngorombe yahavuye. Urumva ko habaye amatongo. Ni iki uhageze uyu munsi wa none cyakwibutsa ko aha ngaha ni mucakira? Kintu cohanyibutsa mucakira n'uwo Ngorombe bakubwiye ngo yari hakurya y'iwacu. Baza tumanuka twika mu ruzi, twaje ku ruzi tukabona kurenga tuja kwa Ngorombe. Ariko iwacu mucakira nyine Ngorombe yari hakurya y'iwacu twari tubana mu muhana. Naho ikintu conyibutsa mu muhana w'iwacu mpageze gutya mucakira kwa Mberege mvuye gutya muri ka gakomero ko haruguru y'amazu. Ikintu cohambira ni amakaratusi. Hari haba amakaratusi maremare cyane. Hari haba amakaratusi amwe akaba hepfo andi akaba ruguru. Mbese ni ikibira c'amakaratusi? Ikibira c'amakaratusi, ariko tihari hihishe cyane kuko amakaratusi akazaba maremare, hejuru akaba ariho haba amashami. Hasi tihaba amashami akahera hejuru. Ayo makaratusi yari cimeza, yaratewe n'abandi. Amakaratusi naje nawe sinubimenya kuko naje nahageze nyasangaho, ariko nakaza nyumva bavuga ngo barateye. Abana bakaza baca muri ya makaratusi, babona ya makaratusi yatangiye kwishishura, bakavuga ngo ariya ngo yambaye amateni. Niko yakaza mbere ngo yambaye amateni bishishwa byavuye. tubuze mucakira. Nyibuka ko nyabonye ingabo z'abatabazi za MLDP twigwaneho bahagaze kuri Kangwe no mu mikarati. Bahagaze kuri Kangwe bahaye bareba ahantu ingabo z'Uburundi zaciye zitaha. Dukomeze gushima Imana ko ziba muri iriya misozi y'iwacu. Nyine abaturage n'uruja n'uruza, inzira ni nyabagendwa. Ibisitaza za Nyarushugi niko bazazitira ruguru, zavuye mu nzira ubu nyine abantu ko baragenda. Nabonye abasaza basuhuye inka bari kuri Kangwe. Ese we mwe mwari mutuye kuri Kangwe
mucakiriro ako mwaramutse mucakira ese si hafi no kuri Kangwe hari umwanya ariko hose ni hamwe mu bice bimwe ntabwo ari kure kuko twakaza tuva mucakira iwacu tukambuka hakurya hari umugabo w'abasinga tukabona kugenda imbere tukaja ku wundi mugabo w'abanyazinshi tukabona kugenda kandi imbere tukagera ku wundi w'abasinga tukabonaga kugera noneho kuri Kangwe urumva ko harimo umwanya muremure ese mwakaza muja kuri Kangwe kugira gute kuri Kangwe tujaye kuri restaurant aho abantu bakazuka igicuku saa 11 sizeri mukagendayo kuri iyo restaurant muja gutega abashi bazamuye imizigo mwiposho mukagenda mwikoreye amata mu tubido mukajana ibikombe mukajana bamwe bakagenda bafite imitsima abandi bakajana imyumbati batogosheje ibivundu abandi bakajana ya mata noneho mwamaraga mukajaga kuyagurisha kuri babashi ese abo bashi babaga binutse hehe Buvira bakaza baturuka bakaza Buvira ariko mwakaza mubategera kuri Kangwe bavuye mu bijombo tukabategamira aho ngaho noneho twamara kubategera aho ngaho bakaza bakicara hariho umurambi bakaba ariho bicara bakamwa bakarya bamaraga bakadusigira ifaranga bakagenda bagakomeza baja no mwiposho abandi bamwe bataha bava mwiposho ko twakaza tujayo n'iyinga oya yuvuze zo kuri Kangwe ndibuka naje nyigeze gakuremayo naherekeje gwa kagiye kuri Sitora kazambwira ni kuri Sitora kamuherekezaga n'akakurutu k'amazi yashiraga nkaja kumuvomera ayandi no ariko nkaba mfite n'akakurutu k'amataga nkagenda zungurutsa mu bakomeretsa noneho hakabara abakomeretsa bamwe b'abagome akakubwira ati peza mbonja agahonje bose tibagure barabishe kwamutahira hafi igikombe cyose kigashiriramo mu guhonja ariko wajanye utubido tubiri ukagurisha umucanga ayandi agashira ngo uko guhonjaga ngo ni ukumwumvisha sukaho gakeya nyumve akumva niko kurabura mbese yamara akamavuga aya mata yawe arabishe nuko utabiga kiyaguze kandi waroze kubonye umukiriya ngaho kugura ya mata bamwe bakaza banajingisha bakayasubizayo oya yiga abana nabo bakiba imbombo abasha nakaza babonja gutyo se kamara tubiba imbombo se Imana tubabare twiza abasha imbombo turireze kuri social media oya turireze muri ritorero akaza bamufata imbombo 5 kavuga ngo izi nanga kakubwira ati mpeza amanuva 5 kamuterera hasi 2 3 kazisigara yayedumva nawe mwana atari cyangwa ukaba urusindano urebe isindano kamwikubita mu mufuko uyijomba ku ihuzu yawe tindagiye nuko nabaga baba batwiza amata ese wewe ukaza umusukira ngo yumve akundi yumvishije ntaba kiguzi ngo amatara ukaba wahomze kandi wayaranguye none twogira ngo bakazaje kuyarangura mu bijabo ni kimwe go ariko ngimana turabakirisitu twibukanye ibintu byakera n'ukuri ibintu byakera ni byiza ariko gakuri Kangwe kakaza tuja no ku masomo niho nyatangiriye kwiga primaire nakoze nyirugwa nyandika mu gakayi kagaca umunsi wa mbere je nyamaze ikayi urashere bangura imara ariko ntahana igikongoro mburi mutima timaga ifu yose ayo mashuri yubahwe nayo yatumye gatugera yaye karibo tuvuga iwacu turashima Imana ko iwacu habaye libere mucakira iyo munsi tuzobashira ikiganiro tuzinga dutaha muri zinga dutaha tuzobakora ikiganiro cyazinga dutahe kuko iwacu gamucakira ikoga nyarushugi yarahavuye n'ibifashi byose byaragiye ko biramanuka bitaha iwabo none ga dukomeje kurarikira abantu ngo tugume dusenge n'abasigaye bamanuke batahe badusigire igihugu cyacu
taciza nk'ikugira iwanyu ubuhunzi buragatsindwa gupfa wiswe impunzi ntabwo ari byiza ni bibi birababaza ariko iyo uri iwanyu niyo wajya ubusa ariko uri iwanyu ni byiza uvuze aho ngaho ko mucakira iwacu ubu nyine hameze neza nta kibazo ntabwo ari mucakira honyine aho mu mikarate naho mwiposha ejo twaza tureba abantu baba batwereka ngo hano mu Ruhito neza kama mpibuka akamenya bakaba batubwira ngo mu Ruhito ubu nyine zirari nyabagendwa aho batwereka mu Bwitsakuku ni hafi y'iwacu mu Ngoma abantu babaye mu Bwitsakuku nabo tubarabaramukije nabo mu mikarate baratubwira ngo aho hantu hose ni amahoro rero titwereka gushima ko hakomeje kumera neza iyo hameze neza natwe tuba tumeze neza kumva ngo iwacu hameze nabi habaye amatongo natwe tuba tuguwe neza ariko kuba uyu munsi wa none ibifashe byahavuye na za Nyarushugi byose ni rukuguto nibwo ruza rufata ihuzu kwikuraho bikagorana kandi shanya buri kigashira none rero titworeka kubivuga yuko hagenda hamera neza ibicuko bireyuka izuba rigiye kurasa ko haragenda haca hamera neza oyaye nabonye iwacu harabaye amatongo habaye amacamba imigano yarakuze yagize ifite amahuguru nidutaha tuzogura amanjanja tuzosakaza amahuguru inka zizorika ibitoki tuzobaho tumeze neza cyane oyaye ibyiza biri imbere dukomeje gushima Imana ko iwacu hagenda habohoka n'ibisigaye zabikora kuko takinanira dufite amasezerano menshi yavugiye kuri iriya misozi cyane Imana hariya kuri iriya misozi habereye ibintu byinshi bizotuma Imana itadutererana niko bimeze mwibuke iwanyu cyangwa iwacu wibuke amatayo yarahaba abantu bahora baja mu butayu mwibuke amasezerano Imana yatangiye kuri iriya misozi mwibuke abahanuzi batandukanye bagiye bavuga kuri kiriya gihugu cacu isezerano Imana izikubwira ngo nzakugirira gutya ariko ngo ntikubwire inzira bizacamo kugira ngo ugere kuri iryo sezerano hari igihe uca mu tumina ugaca mu misozi ugaca mu mibande ariko byose bikarangira isezerano risohoye rero nshuti zacu iki cyari ikiganiro cyo kwibwirana kinyamurenge no kwibukanya iwacu aho twari dutuye ese wowe uretse ku kiganiro iwanyu ni hehe mwari mutuye hagana he umuke ese nawe uzi kwibwirana kinyamurenge ese worenza ibisekuruza 5 twebwe dushoboye 5 ariko ubutaha tuzokomerezaho cyambere ni amakuru namwe niba hari abo twibukije nabo bagiye kuzoza bibwirana ariko reka nkubwira akantu gatoya wavuze mu bijanye no mu butayu nyibuka mucakira twaragiye mu butayu kandi byari kiri mutoya yewe kiri mutoya ariko kabona abandi ko baratarama mu ikanisa kabona abandi ko barasenga ariko none bakavugaga ngo abantu ngo basigare ngakwisigazaga ngo nyumve izo bavuga bavugaga ngo bagiye mu butayu bakurikira bakurikire se inzi bagiye turagiye tumanutse munsi y'inzitiro turashitse mu gashamba barakomeje mugakomeraho imigano barashaka batangiye gusenga ngiye kubona mbona basho batangiye kwandika amandiko jewe gasenze n'abashiriki turasenze bagi barabwiriza abandi bararirimba ariko naje n'amapera aho bagiye mu butayu tujana aho bagiye tujana nuko naje ariko gataba n'umwikorare batarama kaja gutaramana nabo kandi ngabara abantu bakuru banduta gataramana nabo tuhamara iminsi mucakira tuja mu ngo barabasanga hari ikorare toya namanyija mu ngo ya Musingi ya korare ya Musingi twaba dufite umugabo watuyoboraga ndamusuhuje hari nareba kino kiganiro azobimenya uyu munsi wa none asigaye mu Buganda ariko simvuze izina ryiwe uwo mugabo yatwigishije ibintu byinshi bijanye n'ijambo ry'Imana akatujana mu butayu mu Ngoma
ndibuka ukuntu tukaza tugenda mu kime nijoro no gupfukama mu no masararo gupfukama mu ruzi hari haba uruzi rwitwa niba ari ngo Gahira hariya mu Ngoma ni Gahira tukaja gusengerayo amakorari ko ari abiri korari nkuru n'ikorari ntoya amatubwira ati muze tuje gusengera mu mazi tugasenga none umunsi w'ikorari yacu tukagendaga mu butayu tukagenda tukabanza tukazunguruka umusozi wari uhaba hakurya y'iwacu tukabonaga kuja aho bari barubatse ubutayu tugasenga bwaca mu gicuku saa 11 dutaha tugakoraga n'amasengesho naho ubuzutse bwatangiye twama dutangira gusenga dutangira kuba abaririmbyi dutangira kuba abavuga ubutumwa none ubu nyine tugiye kuzoza tubabwiriza n'aha ngaha ijambo ry'Imana tukazoza turisangira aha ngaha ntako bigumana izo twumvishije n'ibiturimwo twaza tubisangira twese tukagira aho bidukura n'aho bitugeza ndumva amakuru nakagaruka oyaye tubafitiye byinshi muzoza muza mubane natwe muze mukomeze tubane mu biganiro umunsi ku wundi mucika intege turi kumwe tuzatugenda tubazanira ibyiza byinshi n'ukuri kandi turabakunda reka mugenzi wanje asoze murakoze cyane rero murakoze inshuti zacu murumva ko dukomeje kwibukanya ibyiza by'iwacu kuko iwacu ni heza ntabwo twahavuga ngo tuharangize umunsi umwe tuzakomeza turambura paji imwe uyu munsi tuvuze ku kwibwirana twibukanyije iwacu aho twari dutuye si hari hameze gute niki cyaharangaga ese uyu munsi wa none twosubirayo twohamenya kwa kundi bazavuga ngo umwana uje iwabo tazayo bantarangisha inzira kandi ntateguza aragenda kuko ni iwabo rero turabashimiye abazareba kino kiganiro abatarakora subscribe timukibagirwe gukanda kuri ayo maraso ni ingenzi turabakunda cyane ikiganiro nakagaruka tubafitiye ibindi byiza cyane muri iriyinga turabararikira kubana natwe turimo turitegura Noheli cyangwa Noweli turaje tuzabakorera ikiganiro ciza cya Noweli kwibukanye n'amakorari iwacu ya Noweli rero murakoze cyane mukomeze kurindwa n'Uwiteka Uwiteka akomeze abaragire abahaza uburame kuko ni murama n'iby'agaciro turabakunda cyane ikiganiro nakagaruka rero murareba inshuti zacu